Tala falava usi mai le whaafonga, e le whaapoponga le nei o le tātou tala mai Samoa, mo le nei aso, awina atu, ona o le langulango sua malosi a le whale tupe, o le National Bank of Samoa, e ala i la lātou awaunanga, le Easy Bank Service, whaatasi ai, ma le Skyview Villas and the Well Venue, i te apapatsa. Tala tomua, tala mai le whaamasinonga, o le asona whaatino i tā walumanga, mo le iloina o le tālosanga le sunga ia malele Paulo whaapea le mai whai o sosione, mo le toe te salaino i la awaitua, e tāli ai tā walumanga o le mata upo, o lo mo lia whaatasi ai i la ua le tau pule pule e whaao o le maliu le pāle mia o Samoa. E pei ona sila fia, o le mata upo le nei mo le iloina o le tālosanga malele whaapea le mai, o lo whaasa ina ai le au whaasa la lau ma le au tuistala whaapea le mamalu lau tele o le atunuu, e fia whaalongolongo ono o puipuinga o moli mau le nei mata upu. Sa tau mawhai tātou tala mai Samoa, ina ia maua se visota inga ma le sunga le tamaita ilo ia ia unasa Yuni Sa Polu, o lotu lai mo malele whaapele mai, ai peitai, e le i maua se awa noa le tamaita ilo ia. Ai o le vai aso nei foi, e stasio tustu singa unasa i lungola na i tu lau Facebook. Sa ia whaali ai, sana asia singa sa o atu le whale mai. Ina ua awina atu ia le sunga ia malele Paulo mo tonga fitinga. O lo ta ua i tu langa o le fafonga tau mawha i le to ese. E leo pa leni ma le tau singa o le soifua malo loina. E te tau wai. Ma o lea o ma salomia o le mafuanga lea o aunga o le ausa po le asa. Le whamai o le lawalo po le manawa se i tu lo. E mafua mai ono le ea ma mea ai po le diet. Lea sa tau tau mawhitia i le sunga ia malele Paulo. Inisio tala o le aso, sa tau au ina ai se fōa i tiele a le matanga luenga o le tiute mai New Zealand. Mo le matanga luenga o le tiute ma le puipuinga o le loto i fale. Po le Customs and Border Security mo Samoa nei. O le afionga i le minista mo le matanga luenga o tupe maua ma tiute, ia ti alavea Tionisio Hunt. Sa tau au ina atu ia i le sunga i le High Commissioner o New Zealand i Samoa. His Excellency Dr. Trevor Matheson, le nei mea alofa tele, o mea tō tino mamasini, e au ngā mo le whaatino ina o ngā luenga le ofisa o le tiute ma le puipuinga o le saunga le mu i Samoa nei. O se pepa o whaamatalanga na tu ina mai le Yuni la kapi o Samoa, na whaailoa mai iai le toe filifilia aloa ia o le afionga ia whale o mawainga Vincent Fepuleai, i le tofinga o le ofisa sili o le Yuni la kapi o Samoa mo le isi whātau sanga. Na whaalia mai, e se fulu wono ni tusi apalai, na maua mai le laulau a fono a le Yuni, sa nafa ma le iloiloina o tusi talo sanga, ina ua whaasala laule nei a wanoa. Ai peitai, ua tasi le whaafitinga o aleanga ina ia toe whaawau, e whale o mawaenga le tofi, ona e tele nisio anga vaata ua olo ia te ia, ma o se tasi foi o sui o le manu Samoa i tau sanga o mawai. Mo le whaatino ina, o le nei ngā luenga e mai se tūlanga o loo fia whaaleleia. O le tausanga e lua afe se fulu lima na ulua i pale mai ai o ia, i le tofinga le nei o le office sili, mo le Yuni la kapi. E lima se fulu lima tausanga o le soifo le sunga ia whale o mawaenga, ma e to lima o la alo masia la grandchild malona whalitua, ia Jackie Halaso Fepuleai. O le tātou tala whaai o mo le nei aso, o le te ala i titi o le afo o le se fulu lua po le 12:30 p.m. i le au li nei. Sa whai loa mai e le ofisa le wa ai tau a Samoa. Le mai ai o se fitota inga ma le ofisa tūtitono o le wa ai tau i fiti. O le taavilinga o matangi malolosi, o iwa wha, o le Tropical Depression 09F, o avea nei ma matangi a wha o wiki, vaenga mua mua, Tropical Cyclone Category 1, i saute i se sifo Amerika Samoa. E le ima o mai se isi tala mai le ofisa le wa ai tau i Amerika Samoa. Ai o le tu lau of sota inga mo le malosi tau ele tise i Amerika Samoa le ESPA. O lo fa iloa mai ai le mota si o le ele tise. E nisi o vaenga o tafuna sa tala ma malai loa i le tae o nei. Ona o matangi malolosi. Ma o lo fa utua ina e nisi o lo alala i no whanga tu matafanga. Ina ia nga ia e no whanga mawalunga. E pe o alo au. Whaatasi ai. Ma le whaatino ina.
O le whaatoaina o le swawai mama mo le tau mawhaina. Ia, a mai se lava le ngā singa o tūlanga mo le whonga tau mawha. Ia le nā se whapoponga o la tātou tala mai Samoa mo le nei aso, le asa wharaile lua se whamtase o Februari lua afe lua se fulu. Awina atu ona o le langolango sua whaiwhaipea a le National Bank of Samoa e alailana au nanga le Easy Bank Service whaatasi ai ma le whalitali malo o le Skyview Villas ma le The Well Venue i Te Apapata. Whaatei tele le mawhatamai.